Takeaway ke notice ya kok kwai dok kha ka internet bha ki price ka ban salong hau ne upnai ba khandai tang yo ban yo nang kong bat yo ba ar yo balai lai pheu lak ki price ka jing kok kwai dok kha ha ka pung jong Mr. Jeffrey nang tudu ka jaka de han nyomer western tehel district hajan turket on penyai da utrai pung bat u makir khar on pung kwai ya barok santeli ki pung Keterik berpengkuai kalong kasau terik naib kendai arjar apusau ke tiket kalong lai hajar cirum biang kuai. Kapor duduk kendai baje AM hadu lai baje PM. Kipras kilong kumne ubayok nangkong unyo cipeu lak ci hajar biok baar unyo cipeu lak sanspa ubayok balai unyo cipeu lak. Ubayok basang unyo saulang ubayok basan unyo arlang ubayok penriu unyo cilak benyeu cilak bapra cilak. Kendai cilak cipeu cilak hado arpeu bakin yo cilak bayo arpeu wei unyo lai peu hajar bayo arpeu ar unyo arpeu hajar ki consolation prize pat ki longkum ne kindon hado arpeu telik consolation prize kin yo cipeu hajar marwei hado arpeu ngut ki beriu kandon ru ka lucky draw hakane ka sngi ka first prize de ka brand new Maruti Alto K10 but second prize pin yo Daka pisa lai pe hajar third prize pin yo daka pisa pe hajar fourth prize pin yo daka pisa pe hajar nalor ki dok kharim on the dok kha chiton sanspa kintal hakan rutarik na khandai arjar pusau por kharbe bje em ki bakwa ban pe je kene jing the dok kha kila le jingo on di tiket nadu ka khalai tarik na khandai arjar pusau por khandai bje chiteng em mentangin pulik kini kirol ka banengkong Onsha banbu jaka da usai ne rungwiang hadu nadu dang step bat onsa weng yak kiding tang haden sikenta bala dep di tiket rol ka baar season bala dap ki price ki rawon kim don hok ban thau kulmar kabalai omsha bandi ne dikiat harut kapung kabasau kajing jengai uwei na uwei urawan kanlong kasau inci kabasan onsim jingkeu habaro kidok kha lai no kakha hekle bandru omsha bandi jingdi lai no kibam khwai ne tiar khwai banyeu la kiwe pat ki kendon kin long kumba chu penyai namenta ki jingtip ki bakham banya pila ban phone ha kene number ba pio screen